beli karas murah mah. Ada nan nganten gak beli karas. Beli karas nak sibuk kari. Kami yang reno nganten lingsir. Amang ketu perak yuk kawin lari yuk. Kawin lari. Dijang dan bani kawin lari. Ade. Tomplok truk nyen. Perak. Dijang. Ada nambe yang nganten gak beli karas. Bebas aja nak jabe. Timang aja dua gong. Tadi pramisuari. Tadi nak gede. Tapi rabini dua. Yang ajak ke jalan-jalan Mimi. Dua gong jalan megregor dah. Ampun ang kayon. Ageno geningan kinalit-alite. Gen. Gusti Ayu kekirik bang kiwo. Gusti Ayu rago cerik ngajak nak duo. Kenten kadeno cucuno nya ampun ang kayon. Amit. Bosun. Tamiran. Amit. Senya. Tan. Tidak nganten dia nak duo. Nih. Nang makan apa dah? Pangseng pedogen lamis keto masih cai perak. Ayo Dijang. Cai uli dia. Dijang wantah parakan tetata dan Gusti Lingsir Dijang. Rumah se cai. Jadi parakan tetata dan wakil uli jagat nak ke rumah. Padaking Gusti. Nak kemudian kaden ci wakil ini. Arsan Gusti. Sing ada leng mula. Jadi pate delek sani. Bang Sido mesti kang jagat singar petong kelawan nak ke rumah. Unike kayu ni aji. Ini ada galah melah ni. Ada pejalan ni patut dulu cening. Yang sikot mirip dewek ceningnya. Sing antas bakal menjangkut di gedong iringi dan nak yakong bantuan mirip. Coba aja ke mana ke gedong. Jaki pak ngawake maluin naseling apa? Yan iringo ke gedongan kindo Agung Lingsir jak melingap. Yan takeno yuyu, kemudian ayu melingap sirap. Tidak nyakit ang ulo nati. Udah nyakit ang ulo nati melingap. Pakton. Hei, ni sanang perihan cening. Kantong Agung Sikar Pedong sadeta. Branone kesugiane yang dadi kapo ban bapo kise dan sekebedek pang mekejang ada di Karang Kepatian. Dua bisnis Pak Gusti. Pang ada lek-lek bisnis. Ini madan Gusti Patih KKN ada nih. KKN. Gusti yang dados antuk pinunas titiang sampuna ngamargiang sane asapunike. Wenten banyak rare suning napi dados tinggi Gusti. Dalar titiang dados parakan titiang. Awak itu kecepok langsung ke nale. Ini ketok-ketok kan sama mungkin cik. Mungkin kan? Aji. Di subane kena-kena hang tiang. Kekena subaji. Dadi rabi ya kone tiang dadi rabi. Sake wala aji si subenawang. Yang dewek tiang nenenan. Kadang nak nyem-nyemep. Sengkangin, sengkau. Jani namping yang linggih anak gede adanya dua gong raja sing kena bentiang ji. Aji nak ngoreng-ngoreng tiang. Nih, yen buka menjalani nak bapun entah senduwen. Doren cening ada bapun untuk sing sanang cening sumenang sayo. Yang ngiring ji. Nah, Makin umon Gusti Lingsir kaping kali Gusti Ayu. Di anak makin pacang dados rabi ngamal jagat. Semalia karyan Gustine nenten becek puniki. Titiang puniki sarang kali karbangyang dados parakan. menitungan cil kemudian. Icen titiang karyo sane tetepan kiki nang dados kepala bagian. Iya, Nah, ya segitu bocor rahasia. Aji bocor rahasia Aji. Permisi kan kita nih bang. Bang. Kewala sikot aja kau panggil nih. Rara. Titiang pandai. Yang cidot tadi kepala bagian. Nggih. Beres. Bang Adong ngajak goban cini ngangkat dari kepala bagian. Bagian nongos-nongosin WC. Bocoran. Lan bocor rahasia. Aduh, Ji. Wera, jam pecat sepang. Ribet senggus aja nih semua liwatan. Mangkin puniki pinunas titiang Gusti makaryo ring puri sarang yanak mangdo becek panyake mangdo nenten uning. Titiang tutup mulut. Angkat titiang dados camat niki dados ajudan titiang. Bang Tae. Dadi camat. Iya. Weh, dongnya antas gobone kene tadi camat. Iya uning. Aji Jen kan Ji. Yen sobo keto perhitungan caine. Kewalu subanyak betel misi lamun penyate. Domar tadi camat. Dadi bupati sana. Tak misi. Nggih. Kirim tianak bener malu kayo. Pang jengge jengenah. Tau can. Bang.
Lanang istri pada pedampiak. Ini yang pas bakti ket arah didonake. Ini pinako bukti Bukti ini. tercapainya tri kerukunan umat beragama. Nah, Khusus utamanya rukun umat Inu di Bali. sing tadi raga saling cacat dari raga agama. Benar. Bang kedai pekenyung solunglung sebayan tante. Kelado senoko bao sangat teken pengling sere. Kengken. Irago bang pekedek pekenyung paras paros sarponayo solunglong sebayan tako. Ah, tuh subuh. Do subuh asas tri kerukunan umat beragama interan di Inu subuh rukun Man. menciri membukti Nah, ane lanang-lanang memutih mau mutih. cara hubungan ambongan tan penah katon Mau setelang. mestelang kengke Mau setelan Hah? mau setelan Mau setelan. sing jo mestelang Mau udang putih, mau dasar putih, let nget puncak udangnya nyap-nyap. asa subuh mau busana adat Hah? dini nyirian iraga bisa mewujudkan program pemerintah kedisiplinannya mapan uleng dhuwur ada pikenoh artin pakaian adat. Nah, apa pikeno hatin pakaian adat tuh yang udang putih itu? Udang putih Hah? kesuksemane suci kesucian pikayun nuju dalan idane lanang-lanang medastar putih Hah? medasar suci pikayun uli megarapan mayatnya mojo jahitan ngawangun tetaring mesti pang mesuci kayune. Tuh kasut cuman udang putih. Benar. Ya nak lanang lu supaya mau udang putih. Men ya nak istri lah dasang dinuju ke pura kengken tuh. Ane istri-istri apang mau pusongan. Mau pusongan. Oh, Ya istri. benar. Oh gitu. Umpama ada atas nak mau keriting. Yen ada nak mau keriting dadi mengikuti kemajuan zaman. Sate walo yen dadi pinunase. Kengken. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Yen mau gamahan ke pura kerangsukang budo kalo. Ciri Cirene. donyan setrone. Dewi Kaliko. Oh. Nungalang suku nang kleng cokor ni besek mau gamahang rambut ni. Oh. Inan liak itu. Tuh si Nadiko. Sing dadi mau gamahan ke pura. Saya di Megamahan. Gusti pang mau pusongan. Mau pusongan. Yen ane mau keriting potong rambut. Ah. Ada anak adep pedesal Pedesal. ngai pusongan. Ngai. Utawi Ah. ada anak adep sangul subo pragat. Oh. Ceciren pusongane Kengken. ane subo geriaste. Ah. Ane subo laki rapi popusongane ngowinu Oh iya sebuah nama rapi mau kuranan. mau pusong tagelan Tagalan. yen ane bajang-bajang Lejang bajang. popusongane gogonyeran Kokonyera. isi ngelenteng mau gemol jaran Oh tuh cirene. irene Oh. keci kedek Umpam si jabat gak mau sangul. man Nih ada nang kie. Ipleng ngayak de puro nang kie. Tomen nganggo sangul. tumen nganyah ngangon sangul Oh nak loh itu. oh Si tawang gitu. nyentu Ih desa ketut rai. desa ketut rai Oh. namula antang rapin ne kan dewo gede mayun
Kalian adat banyak agama ngane tu. Oto bandang dah cie. Ngayah eplang di puri. Ngunti ujung ada karyong. Bokebek kayak nganggo sanggol. Man, Lantas bopi odalat. Mangayen sekogo ngabo jajo kukus. satu rai. Oh. Begitu? Sekandong dia pedang daso. Pedang daso taneng. Ngabo jajo kukus. Oh jajo kukus ne mewadah bodak tu dong. Ah, teka bodak bo ngono. Ngwadah jajo kukus seseng masih bah. Suwon kan satu rai. Suwono sing satu lai. Banget sekogong gepe bo nyewun keto kie. Gepe. Karwan sing mesebah dekap bodak sing nyelet ya. Oh. Rere nango di sampai sekogong Yo rere nango sangol ngatut di sok. Jepet kan teka bodak ke sangol ne lane. Ah ulung sangole teko ciceng caplok gitu. Kadang jajo kukus sangol dah. Benar dua gede mayun paling long-long sangol rapet. Itu namanya kesalahan teknis. Gitu. Oh, ini sedane. yen sangole na mesti tali, Sekali. tegulan di boke bungselan ditu. Oh, gitu. Subot tekap tegulane ada landas tebak ban cucuk kone. Potlot. Rupane cara potlot ada, ngenah ada cara trisula. Gitu. Jong lain nebak pangkanti tembus. Oh, berarti tembus. Ada masih sesuduk ione Apa do. kasut semane to kok cucuk kone itu? Cucuk kone ne nebak sangole pangkanti tembus. Ah. Artine nyucuk subakti ne pangtumus ring ida sangyang widiwasa. Oh, gitu. Akal cakupan limo nuju mebakti pang mecakup dadi besik ngap. Ah. Pangtumus nyucuk muka anus dupone nyucuk memenekang pang ketrimo antuk ida sangyang widiwasa. Nah, itu kasut semane cucuk Aro ya canawang. Jani kene Kengken. pang ledang pang lilo kayo ni dane makejang Kemudian atore niburan. hiburan. Au. Ngurupa apa? Megening ci jacang duet. Mau gendeng duit. Barang-barang ci jacang megening pang rame. Nah, Kurang hiburan. Ambil ang ingat ang nostalgia ne subuh liwat. jadi ngalo-halo. Loh, Nah, menjudul Asmara Kelapa Muda. alias bungsil. Sejudul gendingnya dok enak. Oke. Barang-barang. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 ha. Usan borit duet bareng-bareng cai megendeng aja icang. Tejak ngangang cara jair ngamangan bungut si ngomong. jang madingang gede jikat ngangep jang. Nget kecung cepet pet. Jumulin bareng. Dok Duet. tunggu-tunggu dok. Nah bareng-bareng parame. TBC. TBC cang sehat. Nah, Bernostalgia kita ulang bernostalgia sambil gelar tikar ku petik satu kelapa ha 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 ha. Bernostalgia kita melah satu kelapa sebelah buat apa sebelah buat aku. Ayo kita ulang, ayo ayo kita ulang, ayo. belele Ada geneng misi belele. rap itu Subo angsal rap kalau jadi sing belele. engken. Lai 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 lai. Ikan ikan Ikan-ikan di lautan jadi bengong melihat kita. Daun-daun daun-daun kelapanya kepalanya
terbang tinggi naik turun di atas dahan. Mari-mari kekasih hati, aku rindu padamu nona. Rupamu cantik, parasmu elok. Jika nuri terbang jauh, rasa hati diambang dekat. Ingin pula sabar tunggu, kalau dekat nampak jua. Rupamu elok, tak ada panenya, suaramu nyaring, nan lagumu madu. Hujan di malam minggu, aku tak datang padamu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Bukan aku tak mau sayang, hujan di malam minggu. Langit mendung mas, hujan turun mas, angin barat goyang biung kaki tebong. Begini nasib, Jadi bajingan. hujan bajingan. Eket. Begini nasib jadi bujangan kemana-mana. Asalkan suka, tiada orang yang mau larang. Hati senang kalau tidak punya utang. Hati senang punya pacar dagang pinang. Tang dan kulentang jukut gedang menangki-tangki. Yen kolika jom mensubangan tal bakar patik. Dot yang patik, koti yang anu bajang cerik. Dia gulam gede. Adi gulam ramang sih. Tu yen cijak jam gedeng tu be bung nangkil gitu ke karuan. Nostalgia burung nuri bukan. Tebang buku selimuran pekayun dirane biar kisis menetir. Yang penting di Bali tenang. Oke itu. Oh. Apa kedek kan sih? Sun begenik itu. Biasa ingat kan dana Gusti Ngurah. Man, ingat kengken. Ingat busan man ngintip. Itu cai sing biasa. Itu nak kayak biasa nih jelek-jelek, nah biasa laksana. Masih sedonya itu. Kegengkennya penaten nih. Pik manying-anyingan. Dia ririn nanti. Tidak nak kabong dua istri. Itu lah. Sekat dua istri. Dana Gusti Ngurah. Lagi ya. Pih. Kaya cek. Lah ate dijak. Tugasnya ke taleng sikit. Lo kita juga sepatu. Kapok. Ya. Yen bener dadi menungso, kulo patut ngelagae. Apa kuwe nani jani? Jagat sikar petunge kelintang klotah sejeroning pariwisata. Rumawana para turis maju negarane mekejang jumucuk mai. Nyak wen bisa lantas benoma gae. Bisa lantas mukir nyemak kayu wetugan kletok-kletok anggon toko sing dak ditoko ya. Dot. Nah, di subane dak ditoko adep sing sinah mal. Adol ring turis wong duro negarane. Nah. Janten nah kue boleh Cina. Ya pinsik. Mak paras jane tugel. Bisa ben mukir paras to. Angin bodogol. Nah, aku Alih adol. Le boleh Cina. Nah, ne soleh, ne lantas tulun timpal bakat ukir,
bakat sejabung musuh. Gusti. Kene atuk titiang. Kon kemana ada Titiang ke Gusti? Nyinderin Titiang nih kok. Nun dimalukan kata uker turun napi nados nih. Sangkan dadi lemo melajah bener ngeraos penganutin ane badan tri kayu parisita. Mapan ada kenucap awiya kita mujar kinawi karena sudah. Yen dadi ben pelapanan ngelaos daulah besu apa buen ngeraneang anakane mirengan sakit hati tersinggung turah jantos Murah. Dok ke wau ni akti Titiang. Ada orang ini perlu Gusti sarang itu mau Gusti. Kasado Titiang. Manying-anyingan kata deh. Dong dukau. Yen tiang sing sangat laker memedeh marep teken paman apapun paman parekan saya. Sujate nih gini. Paman tuh salah tampi nah. Kan mentor mana hati punika? Ada tiang pokok nyarangin di dua istri. Nggih. Sing jek itu cerut tutur paman pisan. Kata seburon ya kan nampak napi no. Mengingetan. Suwo darmane dadi parekan paman tiang nerajat duyut. Sing mula patut nampak ini dua istri. Ya gue jadi. Paman kaden Subonawa. ini ke Kengken pekibah bumi sigar petung jani. Ya namangkin nanti Titiang dia mangi. Sasukat ari kalau Gusti mingsikine dia mendadak serabi digoreng kuri dan mangmu kurine banyak yang terpati tangkil rasa arang penangsilane semalih te piragi titiang pekrimikipun di bertakyane banyak utamane sabun yen pangyang keming sikin Gusti Ngurah dane Gusti Ayu Bedawati atepung mibar menawitan meduwe pikayun mangno dados rapi napi teduana sapunika santukan dane morago sedeng-sedengan dukapan yanten wantah sangkaning pengekan ajin dane mumpung melinge ring kursi agung Yen kengken kaden nunduk. Dendi aji nuturin pukulan tiange. Tuh po. Sing adawang nunduk jak sakit ayu dadi rapi. Nah cerah atur pamane pisan. Dia mulai sangkanin paman agung pemekas tuan tiang itu. pakai Ane angon tiang teneh sesai. Tiang marijani dua agung lingsir. Medrepe pikayun lakar ngamet rapi. pikayun sapunika Nah yen alih antes sing duka si dua agung istri dia pukul Andun alis Pada. manggen ngemang Ninjak soleh yen kengken kasden lakar daden ini cikar betung menawi keni kena sepunan menawi Dia tuh sangat lantang lakar Dot. menikbakak. Yen liu benang raos pasti ke liu lakar kulit. iring margiang suwo darmo ne pinaku parkan Paman, yang sat makut tegia bupak, sing ada gain lakar nukur liu. nggih Tapi jen ngelah nukur liu. Mengajari sing lakar tahu. Sat tiap. Nukurin Lali buku ini? dan pamane. nah bisane lali anggus iring kikian Dia nak lain mesemaya. ring Di dua istri dia hapus pening ngerung. nggih makin jadi Pacang kau wenten ketemu acara mesesanyan Ini Wina we atuh buen tegas bucanan itu marep teken dia sak tiang urip paman nggih napi bentan iki ane jani itu dua istri kadang kebuen-buen dipuri nggih mapan kempu ban biang kualon Betul. mekas bisa tiada dirapi nggih nah murah di pelangane jani ane sanang gelantingin gelas sejabung murah aduh sing buen tena nah pengidih kelah marep teken murah Denyen murah tuna supakti marep teken gelang pemekas ritat kale kelah lakar medal utawi kelah belancaran desen murah jojo pengsetatu bareng aja kelah do mawanan tiang setatu bareng sareng itu eling setato teken wacanani dona sapunika nah jadi
Mapan uling belum jani tiang semantangin, ane jejang tiang cen. Sing mengapi duka idenya. Dan menawi. Wetan wetan Kau enten ating jeruan. Ida sepun eling ning Gusti parakan. Yang gue jemantangin ke puri. Walau ide seade di puri. Nah lungo kena tamanan. Penjeruan mongket ngiringan lungo kau diano. Ta istri dauh kali mangken kan terus toyo semang Lungo kena tamanan. Kan paman apa nih? Semekat apa nih tiang mangihin? Nah, ini sen papan paman bisa dua kan paman gangsar matur. sampun aja sampun ke mau baos. Paman yang ngokasan kudiana, undingan tiang lakar tangkir. Begini, jen ben itu mengaku cuma rezeki dia. Bisa aja paman matur nah. Ya sampun ke tiang mau pamit, kai ngiringan. Nah, Dedemaran paman gingsir itu semula muda. Gusti sepun ikan. Ipun nak bohong nak luh. Sangkan paman di pelanggan itu salah tampi. John wender nang sapunika. Yene raga dadi manusia, pembisa nyidra anak. Yen ada nak demen ngukir, bahaya lantas pahat. Tur maneng kayu. Cina ipun demen mungkin. Papan iki sir demen teken luluh ceratur pamane pisan. Pun bohong luh. Jepleng malu ya. Pangyak. Begini nah. Sang saya kena tiap. Ini nabi. Jen mawanan. Nggih. Nak kena lemah. Nyenawa. Diarep tiap aja ya supakti. Atas di jalan yang lingkung, sing tak apa. Jangan mikir. Sing lempas saja buka bibi dekaping. Semang ne jani gelah medun. Now hendewek bibine pangsi detangkil diajak. Doneng syarat saja kayen gelah lakar mewirasi kelawan ini. Iring gelah bibi. Inggih hening asapunika Ratu Agung, iring durusan. Mangan buka jani. Dadi adenyan kayon gelah lakar nyesel. Iening gelah eling kapining pariun lukane sebeliu. Saja. Lawasi dan akiling sir ibun gelah. Subenilar gelah dewa. Kiwa lepang ubapian yai panjang mekejar. Kitu masih suwecan ide yaji kapining gelah. Subengawat tuang anget kayon gelah pipi. Kaneng tegone jani. Suweja kayon ide yaji ngrorohang gelah biang kualu. Temu dadani mewalik pipi. Sedada jejah kayon gelah. Ratu Agung istri. Dados nenten simpang sekali wecanan paluh Cokor Dewa punika Ratu Agung. Maka sami taler sampun tatas antuk titiang. Sampun api kuentenan paluh Cokor Dewa dikiring puri Ratu Agung. Sakewanten rite pengan mangkin banget titiang lungsur ing paluh Cokor Dewa. Sampun angkalinekan punika anggen kayon Ratu Agung istri. Menawi sampun sancita karman paluh Cokor Dewa. Ngemangguhin asapuniki pemekasane mangkin. Paswecan ajung paluh Cokor Dewa aksi. Kalih pangbaktenipun ipanya
Ratu Agung istri. Mana tiyang sane mangkin. Bacang irengan angan paluh Cokor Dewa. Mereka kaudiana ngelila cita. Dumukiri sampone rawiri kering udiana. Dumadak sehananing dukitan pikayon paluh Cokor Dewa punika. Presida Purna Ratu Agung sapunapi. Ayo tiyang. Iya ning ketu aduh pipine sedang melawas saja pipi. Ayon. Duane nguli di telon jandu. Ingurah sing ada tangki kapening gelap. Nyenawa sembangane jani ngurah sebenyanto sanggelah di tujuh diana. Pang dekaset kiringan lah pipi. Inggih ring asapunika. Iring terus yang memargi. Dadi pedidian paman tangki. Gustin pamane nak hijau. Aduh sipun bengong. Kemudian tumen jani paman gengsi buka ketu tangki kapening lagi. Dan kemana kalau nantinya bangun dia makanan. Nak beli ngudiang bengong. Ida Agung istri ngenikah kan beli. Tadi newek kan beli tangkil. Ini namanya itu. Beli mata kon malu tekan ilo. Unu apa tuh? Uli sembangan dong iringin Ratu Agung istri di udiana. Do dadi tumen tandrong pedakone kan tiang. Sing jemara uli semangan. Mula sedatar tiang iringan Ida Agung istri. Sing man iringan lo kijau-kijau li tuni. Sing man. Syah. Nak kengken beli makesiap. Kaden beli Ratu Agung istri mo kaneng. Ditu sedungkur Gusti Ngurah. Cuk, Gusti Ngurah nganeng anak lo. Ngebot. Ngelinggih sepeda motor baru. Menang kajang ngowe. Mau sang lakar kau celuk. Gebet yang bibeh beli ngortona. Ngortang ane sing-sing. Job Agung istri meganeng. Matan beli ini selong ingat kan? Uli duri tu bukan beli percis Agung istri kan beli bengong sak mau pangan ah. Sajan tuh di sajan. Tu di ni lo ngiring Agung istri nak loh nyene gandeng Gusti Ngurah tu. Lian sajan ketu tuh tadi lengah beli. Lengah kengken. Jek gebet kedeng neloh tuh. Pang jekulung nasno yang diona. Borang ona ngebot. Yen cang ngedang nak ngebot sing cang bangko pai dona tu. Sajo. Paman bing. Weh lo, Engken. ane bengong beli. Apa tuh? Gelot tu bangkiang Gusti Ngurah. Kenjel molo tu bisa lo metumpok kene batis megane. Beli duri na percis ke cara Ratu Agung istri ngena. Sing beli medas sing santu. Apa ane tuh percis itu beli? Bot. Patu ngajak lauli dulu. Saking ungkot percis Cokor Dewa pangihin titiang. Apa nih patu bang? Patah santu saking ungkor. Silet percis saja jet. Ordo apa tuh? Silet percis saja jet yang mula patu besik tuh tawang. Silet Ratu Agung istrine. Jet jelma loh ne belar tu. Jelma belar kita orang silet medur temo engso tango jet ne. Oke tuh kena beli ngordo. Ajan. Apa ane biar patu beli? Sukrot. Oh ne. Nah, tuh aja bawa patu aja rambut gitu jadi ordan beli ya. Dan aku yu angalo. Mantu. Jadi introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Yen loh cerita ngelah tunangan cara Gusti Ngurah, asing mecunguh na loh saup ganeng kengken kenah loh perasaan loh kengken. Bi, cek cengah pasangan beli. Nah. Di kengkennya kajak Indren nas nemu kadado, pang mati, pang sape, pang patu. Pang sape perlu pocol. Dalam Ratu Agung istri, len keres, len keto tas Gusti Ngurah. Sajan beli subakti. Yes, subakti saya ngedong udang beli matur. Yen kita mau penak dan Gusti Ngurah mah ireng dini mah tiang malu ireng ini. Udang Gusti Ngurah pena. Man? Neloh kali beli. Kemudian. Yen bakat ke gunol bok nam kejang pang sing juari nengok kemesuan. Kalau bang sajanya, mau ngalin mah. Yang pamit. Dia sapunika
malih gingsir tuh. Apa ngajang titiang lu surga ngerulis Islam. Priyantukan wau titiang kulit tangkir yang ada ledangan. Pelangane Jani ane sandang tiang glanting kan ada sing wenden ngeten mapan tiang merasu selawas tiang murid tiang sepatung barang-barang memarahkan aja mau pinatu penyeruan rumawanan sekadi tiang sing ada rasa lek sing ada rasa kimut lakar metakon deken ukudan mobil jadi mau olah tuturin dia apa mawanan itu dua kong istri mengaku itu mari tiang kangen yang biasanya tahan sih itu mengaku itu kasih kan untuk debat Udah beli. kayak miluk itu nah Ya ini kemana ada di tiang? Riki sina wetan bebai bongol. ya nak nengir tuh kena bebai bongol Nih, tan kita mesot kita kayak capat nget siap. sekan gitu nih Mirip. misi Sekan mirip. yang ini kan Napi. nyenawang Nih, sing kekitu ceratur pamane penapi makin. dan paman matur Tiang kaget pilihan paman matur itu kayu mau ucana ring itu. iya si kayu mau ucana kayak kaponen Dijak kita. mana Nih. Supaya para kedua gingsir kita udah tagal pergi aku. Para kedua gingsir, beda tagal pergi aku. Para kedua gingsir, beda tagal pergi aku. Beda tagal para kedua gingsir, wow, meriki. Terus gitu. Ya dia mudakan kepek. Terus gitu. Ini kental nejit nak jenik ini. Duh, peninggalannya lentik. Bibihnya manis. Pih. Renet, gimana kebiasaan sih. Ih, jegek. Nyaman beli gisi ada bisa? Nyaman beli gisi ada bisa? Gisi itu bisa lali. Gisi nyaman beli ada bisa lali. Gisi ada bisa lali. yen mani-mani yen gedeg pasangnya adeng-adeng ros banyak kelapan tur maning banyak nyulur lause dia jangan ngercep cerceng-ceng kebes tur maning yen bin mani puan bahasa pedek kangwang bibih kan kini nyeng-nyeng itu nah dia kayak yang kelima kejang kebes yen keles lah nanti ya yen tanggung jawab Dan ramah Ya kan keles, waya atas keles, yang ngalor jawab. Yang tanggung jawab waya keles. kita marah ampun becek kayune seneng kayune ngane nak lu persis rida dua kong istri Tot kamu keceluk tur maning jadi patuk jersilit raos apa tuh hah nama kenapa bener raos Makan sabun api di tiang Napi sangkan bisa ngerausan tiangan lu mulai sangkan mau nepuk kenapa kengken Gusti yen sekala mangihen yukti nenten di tiang Gusti men sakewanten di tiang purun matur kenten ring Gusti wit sangkaning parakan duwe negi
gingsir sene wau boleh mati nek dua kong istri. Gingsir lah kae nih. Nggih. Weh, ali mo. Gingsir. Wah, Bagyo nih, tepuk jak nado bagyo. Bagyo kene. Kane Gusti Ngurah mau pico-pites kinca. Si boy channel. Po. Sekan. Sekan. Kang sing channel. Ih, jadi jene. Tiga tane jani. Nih. Hei. Bener ngelah mata gede-gede amun balon montore. Dengeng nih apa nih? Adut kan. Lak tak muncul nih. Lanying mangan. Yenane lanying tur maning ngane mangan nih ngorok bang pamane iki. Mati. Mulai sana pamane. Gusti. Ki enek gusti-gusti nih. Gustai. Melah ngomong iki. Gusti alon-alon numun ye, alon-alon. Wau dijang mangen katgo ne puniki semono saking sarung jadi. Men, Katgo ne puniki jadi angin madam impun. men, Aduh Gusti Ngurah. Papanipun jatmo corak rumah sati cengrung titianglah nyamuipun netan sana katgo ne puniki angin ngamadem jatmo cacak. men hitungan pamane iki. Banyak titiang upotek mapan titiang nyamu. Nah yen kitu jatuh pamane suk semua tiang. Nggih, Walau bukti yang yan nih, deraus kan? mangkin. Benar. Nggih, Bang tahu aja nih asal. dan mau bukti. Ye. Gua mati. Dan Men, Bagi. Sing modaya, Cak. Teken kebiasaan kayak ini. Ngemela buku kayaknya manis. Mau ini dia dua isi. Sing nyak kakungan niko. Pangkuto dan Gusti Ngurah subuh mau takut. Nasi maman sini, bas besar pang solas. Nek kene kan pelajar di pemarakan. Menjajak, lekjak. Jadi ngalang mafia. Siap. Wah, cemik. Lu, dia Jang milu terlibat tawang. pemilu lagi terlibat ini. Wah, baru telung otot. Weh. Engken. Gisi yo, paksa nyal lain. Oke, Dun. Hau, Yang gisi, ngalang. mak. Li. Tu yang dini beli ngilat kado dan kemudian ngau tegak di bangsi anget senang. Nih, tu hidang. Mas gede kena he. Di bangsi anget. Nah, tuh maronya pangus. Pijak matanya ini. Buka penyumu keken tampak, becece. Cecek namanya bangko. Sesuai dengan kayak bangko. Berderet-deret mati itu kesuatan. Baik benar benar orang jangan mati. Yang dikejar bangko kita mata kita. Yang diwadai mati iwa sendiri. Yang sekitar kok dosa. Wah, patuh nih. hei. Yen bener wani, ane sandang lambehan apa? Kaden kanjut. Tung tadi bungut lambehan sangat sang. Tur maning ngon kadi rasa tiang. Teken kepisan pamane nutur di karang kepatian. Nuturin pukulan tiang. Tan bina kadi begawan rona. Walau di supane tlak-takan. Tutur karawan praliksana sing manut. Yen kene betapane kulit larang paman. Kulit begitu yang ada, sake walau anggo sing ada. Ingat paman. Wasisto nimitantu. Pati kepanggu. Uliane raos menusane nepukin sangsara, memehan mati uli raos. Ingat apa sih? Jepang
kuping titiang kantos. Tapi wang titiang puniki. Tados duko Brahmantio keringet las kantos melihat. Tapi wang titiang sewe hatian. Sing merasa tegen belih. Tonton titiang ringi wang. Paman matur. Ngraosan tiang aneh naluh Wanona Supra. Kemu keceluk nganeh naluh persis cerita dua istri. Sila nyaksinin yang ngomong itu. Tadi tenang ini. Sila nyaksinin. Yen paman dot tegen saksi. Saksi ada. Tiang sing jong oleh saksi. Ini mungkai pernah ke saksi. Apa saling angutin bawang nenyak cara wayang golek di televisi nih. Bangsat keparat. Gede san kena. Anak kencen munyin beli nih, atur beli kan aku isi. Tadi loh, bani tadi saksi. Hah? Bo Pragat. Dengkek nengeng nganti gede mata. Pangeranan yang mirip nyak jejak itu kena beliau. Iya nyi jejak kan mata gede, johong ibu ngoyong, mecepol mata ancang niwang setau mata nyinya. Cang sing jejak. Lo dadi tanruh wen ulian sap kalau matakon. Kaden mula saja beli maro matur kenide dua kong istri. Paman gingsir, mendadi paman newek tangkil dan Gusti Ngurah anak hijau. Kaden gitu ada dua kong istri kan beli. Beli landas mordong ngajak cang. Mula lengkuni lo ngireng angi dua kong istri. Kaden beli dua kong istri. Gandeng akan dan Gusti Ngurah. Dan Gusti Ngurah ngandeng nak lu. Benang kajo, aji ona supra baru. Masang keceluk, sile tepatu aja jet. Kaden gitu beli maro ngordo. Dija jangan ngomong kita belas. Mara dini. Dini tahu. Bolos. Jak durus pada Mang Gusti. Ada apa? Jak metelan orang awon nih. Enggak. Jak anjuk Gusti. Nulakan pramobela dengan air bukan? Mungkin tedumun. Titiang mangno boleh mataken rengangan Gusti asapun api hasil titiang matur asapun iko duko itu dua agung istri rengangan Gusti titiang wawu matur asapun iko Ya duko itu dua agung istri. Tadi mau balik kori paman matur di dukesan pengkuda tiang matur. Itu sing kayu mau cana. Kayane mungkin milu kue kawan. Lah penyeruannya buwe Benar cek kedek. cek Yen sing bener penunduk kembecek itu nah. duko dua agung istri pinako ciri ida cenidro rengangan Gusti napi teduane ida cenidro atau cemburu kalau tidak ada budang di balik batu kok cemburu kalau cinta tanpa cemburu cinta yang hampa kalau cinta sudah melekat tai kucing terasa coklat Aja tai kucing rasanya coklat, timing rasanya miong. Nah ulo sane. Tidak nak nyudokin pekayon ini dua agung istri. Dong oh ya. Para kanak bener-bener dasar Tas matiang. Yang ganti paman mati kudiang mah. Asaman tiang. Si gedo-gedo kemudian syarat ngangkol nak ngodon Jonget luwung bagi ngisi di dua kong istri. Hi, jauh di mongkek. Tolong mongkek. Ada Bayar lo. Di apa ada syarat saja. Tugas sangkolot ke di gingsir. Saja ya kena resno aja ya. Jangan juga karuan. Konen lo. Nah kini mumpung lo konen be penipuan pasti ki bener sekolah. Sesupane yang mahyo sih gitu. Anak yo kengken. Unuk yo mensajar beli saya sepenawan. Kengken yo. Kiratu. Mengkoti was tek-tek. Merapuan nyilebes doang asal tali angon maya listrik. Ken beli. Tahu? Saja ambil geser. Banyak yang aku. Sing Yo. yang malah nyile ya ken beli. Nah supaya kita sing ngelak nih bogi guys. Nyilebes angon maya listrik. Lo bakal aset lo. Lo mongkek Ya.
Patuh nama timpal yo ajak ngoto beli ajak nang ngoto kejok. Kedo. Nah, nang orno beli apa kalau Betul. Lak sing ora kan nyamo apa ben ajak lo budang lak akat yo namping tipis banget beli bensin pol yo. Yen sing beli yo ngelak tipis banget beli meluk kali beli. Yang tiang ngelah bang, tiang masih beli yang sing. Lo kene dadane lo. Kengken tuh untuk. Bang bakat yen abedik tipis beli ne. Ini untuk ne. Penampan kalung sing mekelo po. Wih, 2 bulan. 2 bulan lebih. Hah? Tugas penampan kalung ane liwat ne boyo nganggo kucit guling ngajit lung benang tali. Ken beli. Pang bakat li kan bedek beli nyaru nyilip pipis tuang setali tugas puan teken yo. Oh gitu. Oh, kita unuk nih. Oh yang gitu jani. Yo ya tene nu mutang ken beli gue. Dia mau kusir peluang sila dijak micung Nah ah. sekarang siang kan ngajak Mau bareng lu. beli. Oh. Tanpa semu lo beli ngajak nyamuk. Gitu. Aja nih jelek-jelekan nyamuk sejatanya beli nih jelek. Gitu di bisa lo orang beli lek. Mantu beli kau dengan aku cek kulin kan dia jadi menang kali ke sekalungan yang kan. Lo se panawan. Bukan sebeli nyuang kucit tuh nah ada satuan beli yang nganggo. Patuh nganggo gile nganggo mutang ke patuh. Kira dia mutang tuang Rasa sekali. beli nganggo lo benang. Dong nang yang rasa. Jadi beli dan dia nu mutang kan dia ben sekat 5 kali. Dong beli mutang. Hah? Nah, Banyak tuh ya. Eh. Mutang. Kemudian utang sangat tang. Mon, Beli pembekas aja lo syarat kado. syarat kenapa? Iya, sing merasa. Untuk Lo apa? kaun cedok mudah ilah-ilah lo. Ya ngelah. Ini katik ni kudia. Katik ki cedok mai lo. Jani. Au jani mai lo. Ayo nah. Ngengken je kira mau pangan nanti. ketebuk rasa ulo natin di tiang. Tadi gitu. Apa peleh kipun lagi ngatekan cedok Gusti. Nye daging sen. Nge. Do naik paman salah tak. Di tiang cedoknya ini kadek ini tiang. Dia nak metunan, dia tu yang ada cedok mungkin paman repot nih. Di tiang cedoknya ini Weh. kadek ini tiang. Yen bener runa, Nge. pisang bener ngale gae, yen mune cedok konden kate to. Di Oke. di tiang mangkin. Ya di tiang mau pamit saking Riki itu kita. Gusti kang ngate cedok nih. Nye. Ya. Nge. Oh. Demi aku. Weh. Weh. Lagi Ini. Kelindep dadah. Kelindep. tidak bikin tidak nih. Weh. Ijon pun ngate cedok kan gue. Weh. Abai. Nye. Ijon. Suwon di pun ngate cedok. Gesek bangkat tuh di tiang ada di pun. Weh. Weh. Abai. Nang dia apa mati nih? Nang udia apa mati? Man, nang dia. Nang udia. Iya takon nang dia apa mati? Nang udia apa mati? Angon paman gendeng apa gitu? Angon kali usung. Mami tang lu bro matus sisi. Napi kantun kepada mengaku tuker sikian-sikian. Yukti ya. Mohon. Ampura yang sikian-sikian kadi wau. Riantukan para kanduwene pun paman ingsun. Dados purun matur kati sapuniki. Muastu kepada mengaku tuker sikian-sikian. Sing sandang urah matur buka kitu kapining. Sepatutnya nih gelah labuang bawas kapining ragan urah. Aksa mang masih gelah nih busu. Pas
Kedropon saja gelah. Masa mitra jelek, masa bang jelek lah kapining ragang murah. Doneng saja jejah gelah kaliwa. Dipet praden misi lakas bekaturi paman bingsi kapining gelah. Kudiang gelah ragang gelah. Ratu Gabung. Sampunan Cokore Dewa mau canika di sambung. Tur maning sumenia rembung paten titian. Napi malih sikian titian. Kadirasa urip titian katuringan Cokore Dewa. Ruwenang ini ketamatan titian dados parekan. Titian risasat teki akupat menjanten sampun nenten persisi jadi kledangan kayu. Sing sandang ora besanget lah karena napang raga diajeng. Yen dia moneka dirasa baktin ngurahi kapin. Apalah karangan gelah waras. Sepantun titiang murid, titiang nenten suruh ngaturan subat. Wahyu diatmika sekalenis kale batin titiang. Menawi Cokore Dewa kantun sumenia, ring ini kan titiang ngaturan ayah dan sana makin cinta. Ratu Dagong istri. Paling Cokore Dewa kenikayang atuk yaji. Mangdane dikeles kocak tangkel kepuri Ratu Dagong. Ide yaji sampun nyantos ring puri. Inggih. Inggih. Yen ing asapuning kedit yang lungsur mepami, titiang pacang tangkil kepuri. Terus. Sama kipakane. Ngencah lantas peluhe pesu. Jatene gaya apa jebak murahne. Cara sing ngikut teng dhewe murah kaden dak diparekan. Parekan pawakan Pratiwi nikel ajak ngatu lantas diningen. Murdane jagat ni patut sungsong cakupen limo. Merago akaso yen hidup pantawang murah. Makenah bener. Dukapan sido macepuk akasa kawanang Pratiwi. Sejaban bener nyak cara sesengah metu di masa nang reng-renge apa lakar bakat. Huh. Mami dang luber matur sisi kuaku. Wo sampunan salet arsa ring titiang. Wentene titiang melaksana kade wau. Kumanti titiang aturang ayah. Napi iwan titiang aturang ayah. Rengnen titiang merasa dados parekan. Merasa titiang nunas lungsuran rikir puri sikar pedung. Napi iwan titiang laksana. Ah. Kayune. Yen unduk murah ngatur ngayah sing ada nak meletak. Mulun ini acap-acap ang bapo. Kewalo buka satuan bapo nebusan. Yen awak parakan mungkin among-amongan bener nih. Dijo bener patut nongos. Kewalo kena nah. Liu bapo nyerita kapin murah. De pesannya murah salah tampi. Sing ada nyenyet bapune bakal malaseng megateng sih murahe ngiringi danak agung sing ada. Yen murah dari apa dini? Titiang kumanti dados parekan. Oh merasa murah dari parekan. Yen murah kelawan mbak mekengkem. Wantah kebos memisan wagu. Oh memisah. Yen merasa murah ngelamisan. Ngelampok. Suga dadi raben duagung tedung jaga. Ujang murah sing bisa ngabelaksana. Yen kita laksanan murah busan, ngereng itu duagung istri. Rasa murah sing ngajarin tegak bakal ini dari rabi. Risapune manah-manah titiang. Yukti wang parilaksanan titiang. Kemon aksamaya. Sane makin wenten penunas titiang Sumatera. Majang ringmo
Priantukan saking nembene nedune titiang mriki menawi wonten wecana sanetaken durus pamojana. Gini Ra. Bang Presiden yang murah nawang. Awenan tembok mai. Teke nongoken dewek ngurahe. Mapan singaken mau di Jago Tengah tuh Padang. Cekati teka rasa sing laparakan yang purine ini. Nejani mbok ngutus murah. Kamu ditungaturang ayak buat Padang. Mangga nenten kasep wit sangka di titiang sane mangke titiang untuk pamit. Tahu kan? Niki wau ya Haji, Inan Dayene juara 1 Haji. Dayo ni kengken nih. Dayene berak-berak. Kene nih nak subuh kawis taro bapur raos sango patih agung bungkil dayo ni usak-usak. Menhitungan jenenge jane kengken. Haji. Yang mau pamit Ji. Aja bos mantan Ji. Mau pamit kalau menjangkut semangan. Semangan nanti yang bakal menjangkut kan Ji. Menkel hijau. Ngiring ada 2 gong lingsir ngaturang rayunan Ji. Pangsing jeneng kedukian lautan nih. Yang pamit di penting. Lautan.